Tahi atu take iaia nei, ka tahi tonu nei ka puta te whakatau i te wahapū o Tāmaki Makaurau. E ki ana kei te whakakorehia e rātou te whakaritenga tauārai i ngā kaimahi i tō rātou wāhimahi i tōna tikanga ka tīmata hei te tuaono o Paenga Whawha. Hei tā te tāhuhu rangapū o te wahapū a Tony Gibson, ka noho tahi anō ngā taha e rua o tēnei tau kaikai ki te wānanga anō i o rāua raruraru. Mō taua wānanga ka āta whāia te hātepe ranga awatea e takoto ana i roto i te ture whakawhanaunga mahi. The company is acutely aware that its customers and all those in the supply chain are severely affected by this dispute, and in order to lift pressure on the supply chain, Ports of Auckland is lifting the lockout to get goods moving. We're on track now. We believe we can get together with the company, do a collective agreement that will be in the interest of the people of Auckland and that will make this port productive, and we can get on with the job and get settled and get on with what we should. Kei te tino hari koa te uepu kaimahi moana, hei tā te toihau a Gary Parslow, e wāte ana rātau i nei ki te whakapakari anō i ngā whānau i tino taka āroto nā tēnei tau kaikai weri nei.